Салом. Хуш омадед ба дарси дуюми мо дар барномаи скичап. Имрӯз мо қадри шумо шиносоӣ ба модификаторҳо, яъне инструментҳое ки дар процесси моделирования мо истифода мебарем, шиносоиро сар мекунем. Чуноне ки ман дар боло нависаам, шиносоӣ бо модификаторҳо. Дар ин тараф ман якчанд намуд модификаторҳоро ҷудо кардам, инструментҳоро ҷудо кардам. Ин инструментҳое ки қариб ки дар ҳама муддат дар коранд. Чуноне ки мебинед дар иҷа мо бисёр инструментҳоро ҷудо кардагем. Основнои ҳамин инструментҳо муда бисёр вақт дар кор мешаванд. Якум қаламро мондагем, линия, прямоугольник, вдавить втянуть, перемещение, копирование, умножение и тақсим, смещение, инструменти ведения ва инструменти дуга. Ин чизҳоро мо бисёри ҳолатҳода истифода мебарем. Сар мекунем ба мисли дарси якум. Имрӯз мо кухни месозем, лек кухни каме қиинтараш. Процесси якум. Старт. Линияро выбор мекунем, қалам выбор кардем, начертид мекунем. Мисол мегирем, кухнии мо ин дафъ 3 метр, 3000 миллиметр. Бари кухниямон 2000 миллиметр. мо чанд намуди вариант дорем ки барои ҳамин созиши кухнӣ. Мо метавонем просто д угла кашему ҳарфи р қати маҳкам карда выбор кунем ду тарафо. Инструменти смещениеро истифода бурда мо метавонем глубинаи кухнимона битем. И яке аз вариантҳо. баъд аҳамияти ҳангоме ки мо выбор кардагӣ нестем, агар мо инструменти смещениеро ҷиқем, отступай габаритҳо метиҳад. Ин чиз мода барои зазури дарро мондан беҳад дар кор мешавад. Зазури дар, сохтани девол, сохтани рамка барои роҳ барои инструменти ведения, например карниз, плинтус, потолочный карниз ва ёки формаи потолокҳои сложный. Ин яке вариантҳо. Ҳангоме ки мо агар выбор кунем хатора, якумаша выбор меҷиқем бе ягон чи пробел выбор кардем. Мисол барои хати дуюм агар выбор кардан, мо метавонем шифта зер кунему ду хата выбор кунем. Агар мо бе шифт выбор кунем, ҳар якташ по отдельности выбор мешавад. Чӣ хеле ки дидестем? Шифт инструменте да пробели мо барои выбор кардан шифт ҳам выбор мекунад, ҳам отменит мекунад. Агар ки мо контрол зер карда истему вай кунем, аҳамияти дар болои курсор плюсик пайдо шудагӣ халос. Агар ҳангоме ки мо шифта меҷиқем, аҳамияти плюс минус пайдо шудагӣ. Ин маънои он надорад ки мумкин ҳам выбор кардан, ҳам отменит кардани хатои но дар кор. Ин яке вариант. С помощью смещения мо метавонем глубинаи кухнимона тием. Ин яке аз вариантҳо. Дуюм вариант. Мо метавонем ду хатро кашида, ҳарфи L қати дар ин тараф размери глубинаи кухнира, қати баландияш по синей оси дода метавонем 860. Ҳангоме ки мо ихе агар ки прямоугольник начертид кунему, ду хатамона выбор кунем, баъдан инструменти ведениеро выбор карда болои формаи сохтагимонда биёрем, ҳамин форма автоматан вай мекунад. Кухнии моро висота, глубина, угл дода барқарор карда ҳамаша нишон метиҳад. Ин дуюм варианти созиш буд. Сеюм вариант, ман ина контрол Z карда хафо мерам. Ҳангоме ки мо кухния сохтем 550, аз ин тараф боз 550, каме вақтгир, лек оянда барои скорост ин чизҳо дар кор мешаванд. Хулас мо метавонем ин хел линии готови модель кунему, ҳарфи П қати просто 860 миллиметр бардорем. Худи ман тариқи
инструменти виденияву ёки смещения қати кор мекунад. Например, прямоугольника начертид кардам ду угол. Ду хата выбор мекунам. Ҳарфи F 550 зеркал зада ҳарфи E удалид мекунему, ҳарфи P мебардорем. Аҳамияти мо чандта шаг действия додем, дидед? 1, 2, 3, 4, 5 шаг давом додем. Агар ки мо инструменти видения қати 550 1 шаг, по синей оси 860 2 шаг и формара C выбор карда видения занем. Ҳамагӣ 4-5 шагда мо мақсад формаи кухни якум этажи кухния гирифта метавонем. Аҳамият додена ман қалама истифода бурдам смешения видения ва ёки пуш-пула мақсад вдавить втянуть. Хоб, корпуси кухния мо сохтем. Основной несущий корпуса мо копия мекунем барои якчанд намуд вай кардан. Копия бо ҳарфи M ва контрол. Агар ки мо выбор кунему ҳарфи M ҷуқем як бор контрол ҷуқем, плюси ки холӣ пайдо меша, одиночное копирование ном дорад. Агар мо выбор кунему M ҷуқида ду бор контрол ҷуқем, множественное копирование мешавад. Баъд аҳамияти ин ки ма контрола ҳами ду бор ки зер кардам, дига зер намекунам, меистам хе формаш. Контрол Z шаг назад. Не обязательно вақти выбор карде ҳарфи M ҷуқем контрола қапину, M хати ҷуқида мишкара перемешать кунем. Просто як бор ҳами выбор карде ҳарфи мера зер кардем, контрола меҷуқем, кликат мекунем, мишкара сар дода просто перемещение метиҳем шон, перемещение ки додем, ҷои дар кори монда оварда як бор дига кликат мекунем. ин ҳолатда, например, барои зарб задан ин кори хубае. Мақсад размери определённе да овардем мондем, зарби X. Агар мо X кунему, клавиатура не ки англиски бошад, X када се кунем, худи ҳамин хати се экземпляр ҳисоб мекунад. Агар X 4 кунем, 4 экземпляр. бо як варианти дигар ҳамин ашоти M, ҳарфи M меқапем, M зер мекунему, ҳангоме ки баъдай выбор M зер мекунем, як бор контрола мечқем, кликаем, по красной оси оварда дар охирон модуль мемонем, мисол 4 модульда. мо дуюм модульда мондем, X хати умножения додем, ака ай 4 модуль мо метавонем тақсимот кунем. Тақсими, например, C. чуноне ки дидестен, C-тар определённый размер хати тақсимот кард. Агар мо 4 кунем, 4 тақсимот мешад. хоб, рафтем дальше. мо корпуса бардоштем. барое ки фасадро вай кунем, чун агар дарси якума тамошо карда бошем, уже даёдтон ҳаст. хатои тага выбор карда, якумаша ба shift, дуюмаша shift зер карда сар наметиҳем. як бор дига мечқем. ҳарфи M, як бор контрол, по синей оси 100 мм. бардошта мондем. дар варианти дарси якумон кухнимон ростак буд. дар ижа кухни угловой мо мекунем. кухни ки угловой шуд, шумо бояд ба мисли мебелшикҳо фикр кунем. отступ ай угл бояд бошад ки дар ода ҳангоме ки ручкадор бошанд, агар халал нарасонанд ҳамдигар иштар. отступи ай угл по красной оси якумаш 5 сантиметр, яъне 50 мм. дуюмбора бо выбор мекунем, по зеленой оси бо 50 мм. ҳангоме ки мо выбор кардем, мерем дальше. ҳарфи M ҷуқида ай ҳамин тараф мегирем 70 сантиметр, як корпуси мойка мемонем. баъд аз 70 60 сантиметр корпуси кашкашак. баъд аз 60 яктаи дига 60 сантиметр корпуси духовка. ва ёки кашакада инҷо мемонему, духовои шкафро да инҷо. аз ҷиҳате ки мақсад иҷа майдагӣ мекунам, бояд духовои шкаф ай угл бошад. не ки дар асосе ки агар угл да девол бошад, духовои шкафа ранги мисли кухни якум ай девол отступ монда, баъд вай кардан дар кор. мо чӣ кор карда метавонем? аз инҷо кашиш дода
як корпуси кашакро дар инҷо мезанем. Ин корпусамонро удалит карда хатгур кунам хати кнопкаи еда. Баъдан корпуси духовой шкафро метем. Чуноне ки дидестем ба мисли якум дар мо углда корпуси борик монд. Импровизировать кунед, не обязательно мақсад корпуси духовойтон дар инҷо боша, барое ки хонаи ҳар як клиент, ҳар як созандаи мебел духовой шкафашон ҳар тарафда. Не обязательно дар ин тараф монед, шумо метавонед дар ин тараф корпуси духовкатона кунед. Стандартни корпуси духовка 6 сантиметра ширина и по высоте 6 сантиметри дига аст боло. Чхеле ки диден, ина корпуси духовой шкаф тайёр. Инҷа ба корпуси кашак. Шумо метавонед ҳарфи М хати тақсим кунед, тақсими 4. 4 кашаки якхела монед ва ё ки як кашаки калону ду кашаки майда. Ира чӣ мекунем? Чуноне ки мебинем, ҳами вақти центр меём, сини точка пайдо мешавад. Точкаи кабуд зелёне оз хати кашиш дода то ин точкамона меорем. Ин тарафаша аз ин точка ба ин точка. Вақте ки мо тақсим мекунем, корпусмон уже по равномерно ду тақсими дига мешавад. Корпусои кашака додем. Ба ин тараф гузашта нигаҳ кунед. Ҳозир ма мисол мегирем, хата выбор кардама, мехоҳам ки лек ини тарафа бояд копировать кунам. Аз ҷиҳате ки ин хат мо выбор кардагия иҷода намемонам ора ки копироватш кунем. Мо чӣ кор мекунем? Просто як бор кнопкаи Escape ҳастку межиқем, отмена действияи охирон памяти компютер отменит мекунаду дигар ҷое ки дар корида қапиш мешавада пайдо. Хоб 70 мондем. Баъд аз 70 як корпуси 80 мемонем ва мебинем ки дар инҷа корпусмон 90 монд. Мо метавонем Ctrl-Z, шаг назад. Чхеле ки гуфтам ку импровизация. Ин кухни айрусӣ нест. Шумо под варианти худатон кунед. Главни тех задания хати по факту по определённый размерош бошад, да? Хоб, мо чӣ кор мекунем? ҳарфи М Escape чуноне гуфтам, кашиш дода то и угла по зелёной оси меорем, тақсимот бар 2. Ду корпус дар инҷо мемонем. Баъд аз инҷо корпуси кашакамона ба мисли пешина 60 монем. Як корпуси дига 60 и дар охир корпуси 50 монд. Ман айкуҷо фаҳмидастам ки дар инҷа корпуси 50 монд. Ҳангоме ки мо выбор мекунем хата, дар ини боло определённый размери баймона мега. Корпусмона мега. Идём дальше. Ҳарфи М по синей оси 600 и ҷурамона. Нигаҳ кунед, вақте ки ман лера мечиқам қалам дар иҷа сини точкаш дар ин тарафку, аз ҷиҳате ки дар иҷа мо тагаша ду тақсим кардаги уже 60 фуромадем, сини точкаи основноимон болотар меистад. Барои ҳамон ай тарафе ки хати лишни нест, ай ҳамон тараф ҳама вақт сини точкара гирем. Як линия и дуюм линия. Корпусҳоро кашидем, тақсимоти дароро мекунем. 1, 2 и 3. За счёти ҳамин чиз мо уже расчёти корпусҳоро гирифтем. Мо дар ин кухни чанд корпуси вай кардем, создават кардем? Якта, дута, сета, сеюм корпусамон угловой мақсад, корпуси мойка, сета, чорта, панҷта, шашта корпус шуд. Меравем дальше. Мо ҳозир инструменти қалама истифода бурдем, инструменти перемещения истифода бурдем. Ана акнун ҳозир инструменти смещения истифода мебарем. ҳарфи М копируем, дуюм точка. И шаблон меиста, мо дуюм шаблон монда вай мекунем. В случае яке агар мабодо хато ки кардем, обратно метавонем ин шаблон истифода барем. Пеш аз смещения истифода, аввал кнопкаи П, инструменти вдавить втянуть гирифта,
қафо мебарем. ҳарфи е хатои лишниро удалед мекунем. Баъдан быстрый клавиша инструменти смешения ҳарфи F аст. омада дар якум монда 4 мм монда 4 зер мекунем интер. Чхеле ки дидестен уже смешаться шуд, расчёти дар биромад. Памяти компютер да ҳамин 6 дуюму сеюму чорум дарода просто дубори мишкаи кнопкаи мишка чапангиша дубори зер мекунем. 1 2 за счёти ҳамин чиз мо скоростмоно увеличить мекунем. Вот так. корпусоро мо дароро бировардем. Лек ҳозир мо наметавонем ки ҳамин даромонае ку мақсад талшина бутием инструменти давидовични мутхати. Ҳама вақт ба группа кор кунед. Группа чие? ҳозир мефаҳмонем. Пешаи группа када як дара выбор мекунем, шифта зер када дуюм, сеюм дигар боқиманда дарое ки ҳастанд ку плюсини планкои угловой выбор када меравем. выбор ки кадем кнопкаи Ctrl+C-ро зер мекунем. Ctrl+C яъне копия кадем. баъдан 3-4 бор дар болои ҳамин корпуса монҷо кида барои ҳамаша выбор кадан зер мекунем ки нимхи сини точка қати ҳамаш выбор шавада правой кнопкаи мыши создать группу. И якум варианташ аст. дуюм вариант быстрый клавишаи создать группу. Просто Ctrl қати кнопкаи G. G англиси G. И у нас создается корпуси кухни группаш қати. Лек ана ки ҳозир дар ин корпус мо мақсади корпус группае ку кор карда наметавонем то даруни группа надароем. Даруни группа ду варианти даромад дорад. Якумаш ду бор мишка қади зер кардан дар болои корпус. дуюмаш просто правая кнопка мыши редактировать группу. ҳар ин ҳолатда медоем. Ман бисёртар просто клик қати кор мекунам. 1-2 мекунам медорам даруни корпус. дарои копия кардагимона чӣ хел мо барқарор кунем ки дар ҳаминҷа даро қати корпус сварени набошанд. ман ин чиза вставите дар клавишаи специалӣ мондагиам. дар ман shift қати V. дар дарси оянда чӣ тавр инструментҳоро ба быстрый клавиша гузарондара нишонтон медиҳам. дарора shift V кардем, вставить на место шудан и сразу Ctrl+G создать группу. создать группу ки кардем, ду бор зер карда дарода талшина метиҳем. талшинаи даро чанд намуд мешаванд. агар туретки MDF бошад 18 мм, агар российский LDSP бошад 16 мм, иранский MDF ҳам 16 мм. лек агар классический даро бошад, классический даро то талшинаи 25 мм, яъне 2.5 см даро сохта мешавад. 2.5 2.5 намезанем мо, просто 25. за счёти ҳамин мо классический фасад кардем. ин яке намуде аз созиши классический фасад аст. дара талшина метӣ, ҳарфи F када зазори определённая мемонед, бо яктай дига F када бо дуюм зазораша мемонед. дар ҳарфи P қати дарун мекунем 9 мм. ана формаи фасад мақсад тайёр шуд. ин начальный уровень аст. барои яки дальшиш кор кардан бо гулкорӣ кардан аст. ман ин вариант истифода намебарам. ман чӣ месозам барои скоростта тестар кардан. ай Pinterest мақсад ай ягон страницаое ки формаи сеченияи дар ҳастад. сечения фасада в кухне мезанем, меброяд сечениҳо формаи даро. ман бисёр вақт импровизировать мекунам, чуноне ки ман дар соҳаи мебел кор кардагӣ медонам размерора. ҳарфи L ай центральный ось по синей оси 65 мм мезанам, по глубине красной оси мақсад 20 мм мезанам. за счёти ҳамин ман ҳарфи G ки бировардам ду линия прямоугольник хати маҳкам мекунам.
Уже чӣ хеле ки дидесен, як формаи гула мо бировардем. Дар нешишда мо дар ҳамин гул вай метиҳем, декор метиҳем, узори ҳамун фасаде ки даре ки оянда да мо сохтанем. Аввалда ман чӣ кор мекардам? Тақсимот мекардам ҳамихел дар айбайн. Бояд тақсимоти дига мекардам. Ай мақсад ду тақсим буд, сеюм тақсимотшо мекардам да. Ду тақсима бо ҳангоме ки мо ду тақсим кардем, бо ҳамун тақсим кардагимона як бори дига тақсим мекунем дар назар дорам. Ай боло мефуром, например, 5 миллиметр. Зеленый шуд, дидем? Центральный синий, точкае ки мо мондем, зеленый мешавад. Начертид мекунем. Ай центр бо миёрем, например, 3 миллиметр. Ҳарфи кнопкаи А зер карда мо метавонем вай кунемш. Иҷада формаи дуга битиҳем. А иҷата ки слишком наздикае, число сегментов слишком велико для заданного угла радиуса мега. Ман пеши вариантура истифода мебурдам. Ҳозира вариант ки ман кор мекардаги миёрам, например, 5 миллиметр. Фуромадам 3 миллиметр. Каме пеш 2 миллиметр. Ҳарфи А. Нигаҳ кунед, вақте ки мо кашиш метиҳем ку бояд пад хато кашиш диҳем да мақсад. Сини пеш дугамон берун мебарад. Сини қафо рафтем, дуга сини дарун медорад. За шути ҳамин чиз мо формаи болои дармона гирифтем. Акс тупад мекунем 2,5 25 миллиметри дига меёвемаш калони бартофт. Значит мо 25 нею азер углмона аз центральный иҷа мегирему, чтобы по факту бошад да 3 миллиметр. Якта дуга по внутренней оси. Шумо байни её ориентироваться кунед. Мақсад пади хато раве ки чтобы дугае ки шумо мекунен ку берун наброяд да, каҷала нашавад. Ҳамихели бисёр хатогиҳо мешаванд да. Омадем, мондем. Чӣ дар иҷораи мо хеле гуфта истае бо мондем ҳарфа и закрыли. А иҷа отступат кардем, например, 2 сантиметр ба 20 миллиметр. Закрываем ось. Ай хати ҳамин точкае ки выбор кардагем, рост шифта зер карда меоему. Дар инҷо 2 миллиметр по синей оси метиҳем. И снова по вертикали 2. мо метавонем ана иҷада уже дига форма тиҳем. Якум формара интавр. Марҳамат. Баъдан каме бо отступ карда дуюм формамуно ис. Так. Чо-то смешениямон бисёр мурағам додестай. Радиус майдаи бадай мега. Ҳарфи А. Якум дугамон. По синей оси. И дуюм дуга бо ҳамон вай шудааст. Хоб, и хеле чизо бисёр мешавад. Дуга по вертикали додем, по наружной стороне. И закрываем. Хатои лишнимона мо убираем. Ctrl-Z. Хатои лишни удалились. И барои ки даромона тагош острый угол намона, мо чӣ кор карда метавонем? Ҳарфи L, отступ до определенной 8 миллиметр. А инҷо бо 8 миллиметр. Мы хеле круг мекашем. Круг мегӯям, прямоугольник. Кнопкаи C, отступ до определенного момента. Чуноне ки дидесен, росте ки ҳаме омадаем, қапиш дод.
Хатои лишнира поудаляем. И вот эту линию убираем. Формой дара мы предположительно создавать кадем. Болой дари худамунда просто як бор мемунему. Инструменти ведения. Болой гул. За счет ҳамин мо фасад гирифтем. Неким чихеле ки дидестем. Основной несущий точка у нас ко майдаи бад омадест. Шаг назад. Ира мо чихе калон када метунем. Пробел. Ай точкаи нижний қапиш дода мишкара сар наметем. Боло мекашем. Аҳамияти ин ки аз тарафи чап ба рост кашиш дода чихеле ки мебинем определённые хатое ки мо дар курам выбор шуданд. И просто харфи М хотим перемещение по синей оси. Ну, предположим, на 10 мм. Форма 10 мм колонка да, боз. Alt адама инструменти ведения мундаги. Выбор. Инструмент ведения. Тайёр шуд. Фамилия, да? Форма сечения классика. Барои ҳами сечения, барои ин хеле чизо беҳад чизи дар коре. Инструменте ки почти ҳама кор монда мо истифода мебарем, да? Ана акнун мо як дара сохтем. Лек иҷада мо чанд дар дорем ку? Ҳарфи М, множественное копирование, д бор контрол. Дидена? Треугольники тетрис барем пайдо шуд. Кликаем один раз. Ай центр ба центр. Баъд ҳамиҷада аҳамияти ин ки хати поёнгида неву, балки хати дарда шумо бояд қапишти. За счёти ҳамин. Вот так. Ҳами гуломона мақсад ҳар як дар монда копия карда мемонем. Лек иҷода дармон угл тоб хӯрда кард. Барое ки мо гла тоб диҳем, ҳарфи М як бор контрол омада. Дар ин ҷо кнопкаи Q ҳаст. Q англисӣ. Вай меша инструменти поворот пайдо мешавад. Агар ки омаден ини хели сини точка нақапида шумо ку мақсад зелёни шуд, просто по сини осира кнопкаи стрелкаи болора зер мекунем, сини ос мешавад. Дар ин ҳолат уже любой точкае ки мо мебарем, аммо сини ос меистад. Ай нулевой точка меқапем, задни сторона, кашиш метиҳем то иҷарау ба поворот 90 градус. Шумо метавонед мақсад ба клавиатура 90 занем, худаш 90 градусда тоб метиҳад. Ҳарфи М, перемещение по зелёной оси. Так, Ctrl, чтобы копияи дар барои доим этаж беста. И центр, да. Мондем. Идем дальше. Ctrl, ҳарфи М қидагием, уже ду бор Ctrl. Як тараф мекунем. Боз ин тарафам ба мисли ки уҷара кардем, амахе копировать карда мемонем. За исключение дарои кашкашакҳои майда. Барои дарои кашкашакҳои майда дигар форма ҳаст. В случае чего ҳангоме ки шумо перемешат кардестен ку, мисол гирем инамия перемещение карда чандта мондан дар кор, чанд намуна ки задем ку, отменить кардани действия, просто пробела мечқем, отмена мешавад уже. Дарои кашкашак чуноне ки ман гуфтам дигар намудам. Дарои кашкашак аз ҷиҳате ки майдаян, инструменти центральни истифода бурда намешавад. Ира мо просто метонем выбор кунем ҳарфи L по зелёной оси. 1, 2. Ини хата отменить мекунем и кнопкаи Delete удалили. Ана ин форма барои кашкашакҳои боло. Нигаҳ кунед, кашкашаки поён да мо удалид накардем, сабаби ин ки кашаки поён дараш калон. А да иҷа мо удалид мекунем ки дарош майда мақсад. Ҳами формае ки выпирающий мода мондеста, и форма дар кашакҳо ғам метиҳад. И формаи дизайношонам грубӣ мегардонад. Охирон кашкашак монда оварда дара мемонем, гула охир. И дальнейший выбор, введение
болой гул. Пробел выбор, введение, болой гул. Пробел выбор, введение, болой гул. Ма быстрый клавиша қати истифода мебарам. Быстрый клавиша Alt A, пробел, инструмент введения. Пробел, инструмент введения, гул. Ҳамин хел ман ҳама даромуна сечение профилёша метиҳам. Мо формаро задават кардем, лекин байнои даромо холиам. Это не проблема. Просто кнопкаи P аз пара меқапем, кашиш дода то ин беха, бо яхе вақт контрола случайно агар ҷиқем, ини хеле шида наша мумкин. ҳарфи P-ра бе контрол просто. Кашиш метиҳем то беха. Дидем красный оз шуд 212 мм. Ин маъноиро дорад ки ҳамин точка зиёдтар намеравад. Якум дарда кардем. Дуюм, сеюм дара дубора кликат мекунем. За шоти оне ки даромон ҳамаш як размер. Ё ки қафоаша просто пеш мекашам. Дар ин асос уже чуноне ки мебинед хати лишни истодаста. Агар мо ай чап ба рост кашем ё ки ай боло ба поён кашем, хати лишни удалид мешавад. Инам хел. Основной хат удалим. И хатора удалить карданашон ду караду. Просто як-ду бор зер мекунем, shift зер када точкаҳои байна убираем. Фақат полоса мемонад ку. И удаляем полосу. Як-ду, shift, выбор, удалить. За шоти ҳамин мо байнои фасадомона тоза када мемонем. Вот так. Мо чандта дара метавонем анхе выбор кунем, баъд удалить кунем. Хоб, и дарошон мекунем. Ин тарафам. И за шоти ҳамин мо формаи фасадора бироварда дар рӯи классика тайёр карда мондем дар кухня. Дальше мерем бар столешницаи кухни. Пеш аз столешницаро сохтан, шумо бояд ҷо барои раковинатон тайёр кунед. Барои ин даруни группа медароем. Ҳарфи L қати аз угл просто линия начертид мекунему аз каничкаи инаш мақсад. По зелёной оси. И мо хате ки мо ҷудо кардем ку корпуса просто удаляем. Пустота монада. Ва ё ки ҳарфи F қати зазор метиҳему на взгляд и утапливаем. Чтобы мо моикара ки мондем ҳамин пересекать накунад хато монда. Идем дальше. Ҳарфи L, столешница, як минут. Ҳарфи L, столешница по высоте синей оси, по синей оси. Топ метиҳем хел, чтобы болорова 40 мм. По зеленой оси 600 мм, 6 см. До угла кашидем, шумо уже медонед ки ҳарфи R қати маҳкамаш мекунем. Лек лавои столешница фаска дорад ку. ҳамин аҳамияти ин ки ҳама чизтон бояд фаскадор бошад. Барои ки дута фаска идеални гирифтан мо бояд корпуса ду тақсим кунем ай центр. Просто як линия мекашем временно. Пробел, кнопкаи A барои инструменти дугара выбор кардан. Аз центри ин қапиш дода то боло меоем. То он ҳолатера ки ҳамин сини осмон кабуд нашавад. ҳангоме ки кабуд шуд, просто як-ду хаторо удалид мекунад. Поёнашам инчунин. Як-ду хати лишни удалид шуд. Хате ки дар байн монд, ина просто кнопкаи Е хат кунад, хати тоза мекунад. Ҳозир мо бояд столешницамона угловой тиҳем. Барои чиро истифода мебарем? Правильно. Дуга, введение. Хат кашида, мо аввал путь роҳи ҳамуд введениеро задават мекунем. Дута угл. Баъд ҳамин хатомона выбор мекунем shift қати. Баъдан инструмент введения и болои столешница омада столешницаро уже по кругу топ метиҳем.
Анами территорияда мо мойваид сохтем ку. Под раковина чиз, разрез. Мы метунем харфи R на определенный периметр, прямоугольник начертить к нему, то поёна биёем. Дидем вақти сини қати сер қати сафед переливаться мекунем, маънои ӯро дорад ки уже мо охири ҳами чиз заем. Таги столешницада расидем, да, мисол. Ё қафои корпусда расидем. Просто мишка мечиқем, за счёти ҳамин чиз удалит мекунад чизмоно. Ҷои лишниша. И отступаем за счёти определенный размер. Вот так. Хулоси гап. Столешницаро сохтем, автоматически группаш бояд кунем. Ctrl C4 бор зер када, Ctrl G. Группировать кадаем. Мерем боло. Болошам ба мисли ки ҳами якум этажаш сохтем ку инструменти ведения хати. Аввал 6 сантиметри фартука мезанем. По красной оси. Нигоҳ кунем, вақте ма красной оси зер кардам ку кашиш метиемиса, дидем намеҷамаи ҷош. Рости ҳами точка меём, точкаи угли столешница. Дар поён дасти роста нигоҳ мекунем 3000 мм. Мондем, фромадем и обратно омадем. И тарафмона мақсад мо линия қати кашидем. А и тарафмона уже за счёти ҳами формамон метонем увай қати, прямоугольник қати кашем. Вот так. За счёти ҳами мо столовая гирифтем. Фартуки кухни. Лек ида резки толщина наметем. Пешай толщина додам. Аввал группировать мекунему. Дуюм этажа месодем. Баланди глубинаи дуюм этажмо по стандарти мебелсозӣ 30 см. Высоташ ҳар хел мешавад. 70, 80, 60, например. В зависимости агар чанд этажа кухни каданӣ. Ва ё ки клиент чӣ хели кухни мехоҳад. Мегирем 80. Мо мезанем. Ду угла додем. Ҳарфи R прямоугольник қати маҳкам кардем. Инструменти линия оварда роҳи инструменти веденияро задават кардем. Выбор кардем хатомона. Инструмент ведения и угли кухнимон тайёр шуд. Идём дальше. Барои тақсимоти корпусҳо мо на время дарора скрит мекунем. Скрит ҳам ада быстри клавиша мондагиам. Быстри клавишаи скрит кардани ман Alt плюс D. Анакнун ҳарфи M хеле ки дар поён карда будем, 2 тақсим карда будем. Иҷара мамхе. 2 тақсим мекунем. Аввал по красной оси 5 см. Баъдан по зеленой оси 5 см. И дальнейшиша тақсимот. Красная оси зер мекунему. Рости иҷа меёем. Мебинем ки дар борики бад омадааст. Чӣ кор бояд кард? Мо мегирем резки бадай углмон 80 см мемонем. ин сушилни зона мешавад. Бояд ин ҳатман дар болои раковина бошад. Баъд аз 80 гирифта як корпуси дига месозем. Красная ось оварда болои и точкамон 75. Баъдан корпуси вытяжкаро месозем 600. Красная ось 600 и як корпуси дига 50 мон мемонад. ин тарафашам ҳамихел кашиш дода то беха меёрем. Тақсим бар 3 мекунем. 3 та корпус шуд. Корпусҳомон 55. Слишком дарои калон. Мо гирифта то инҷоро меоем. 95 см як корпус мекунем. Як корпуси дига 70 мемонад. ин 95 см-ро 2 тақсим мекунем.
барои чӣ 90 кардем? Барои ки симметрично вай шавад. мо метавонем даже 80 сантиметр монем ва дуюм корпусамонам ба мисли ин 85 мешавад. Якум корпуси угловой 80, баъд 85. Идём дальше. Сохтани разрезои фасад. Ана дуюм этажда мо метавонем дар рӯи вертикални ва ё ки горизонтални истифода барем. Барои ороиши дизайнмон мо метавонем мақсади на вертикал додем, як дари горизонтални. Корпуси духовой шкафмона аз хатти поён ҳарфи М бо контрол ба синни осӣ копировать мекунему 40 мм. ин расчёти дар онро ҳолате мегирем ки вытяжкаи мо вытяжкаҳои кашкашак ҳастанд ки пешаш ҳангоме ки мекашӣ корда медарад. Баъд тақсимоти дар. И снова по синей оси. Вот так. Красная ось. Так, харфи L. Красная ось и тақсимот. За счёти ҳамин мо уже гирифтем корпусҳои вертикалниҳо чиза ҷудо кардем. Ҳарфи F 1, 2, 4 мм якумашда. Дигароша по памяти компютер. Ини ҳолата хатогӣ шуд ки ҳадаҳо нашавед. Просто Ctrl Z мекунед як бор 4 мм. 1, 2, 1, 2. Снова выделение даробу 1, 2, Shift. Ҳама даромоно выбор мекунем. Плюс угловые планки. мо выбор кардем. Ctrl C ра мечиқем и дуюм этажмонам группа мекунем бо кнопкаи Ctrl плюс G. Ctrl G ки ҷиқидем. ҳар ду ҳамин ҷурамона выбор карда бо столешница как шаблон копия мекунему қафо мебарем. Шаблони ин монда бесада, чтобы форма яке агар ки дига изменение карданда шумода дар кор мешавад. Группа ки кардем. Даётон боша мо фасадҳоро скрит кардем ки тарзи баргардондани онҳо Alt плюс 1 дар бистри клавишамон дадем. Ҳатман мо дарси ояндада сохтани бистри клавишҳоро ба шумо ёд медиҳем. Барое ки бистри клавиша скорости кории шуморо бениҳоят тез мекунад. Даруни группаи даро медароему Shift V мекунем, чтобы дарои боломон копия кардагӣ пайдо шавад. И формаи гуле ки мо копия монда будем ки экземпляр. Ҳавая гирифта бо Ctrl копировать мекунему оварда дар болои дармон мемонем. Множественное копирование и распределение. Вот так. Шумо не обязательно метавонед дар центр монед. Метавонед камтар истинтар ё усунтар монена. Главное, чтобы угол да намонед. Угол да барои поворот, зонаи поворота ғам натиҳад, да? Барои ҳамон ма бисёр вақт ориентироваться на центр мекунам. Поён мефароем бо гуламона выбор карда кнопкаи Q, синяя ось и поворот на 90 градусов, 90 градусов. Ҳарфи M, Ctrl, боло мерем, бо ин тарафа дароша. Ду бор Ctrl, ду бор мечиқам сар метавонам, дигар ҷиқида намеистам Ctrl. Я бор клик мечиқем мишкараво, перемещаться карда ҷо ба ҷо мекунем даромонабо. Вот так. За счёти ҳамин мо ҳама глора расположить кардем ҷо ба ҷо карда мондем. Дальше бо ҳамо повторяющие действия. Выбор Alt A, мисол инструменти ведения гул. Выбор инструмент ведения болои гул. Нигаҳ кунед ки по порядку равем, да? Мақсад аввал дара выбор мекунед,
инструменти виденияро болои гул меорем. И тане ки мақсад гула выбор кардем, инструмент видения болои дар рафтем. Дар ин ҳолат ини хеле гап кор мешавад. Дидаем? Ctrl Z. Дар инструмент видения болои гул. Дар инструмент видения болои гул. Ҳама хел. Ма бисри клавиша қатӣ мекунам. Дажимарам аҳамиятем бисёри ҳолатуда хатоги мекунем. Вот так. Вот так. Ана и ҳолат монда, инҷода деформатсия, ошибка додастаи дармон. Значит, даре ки мо сохтем, ки ҷояшда полосаи лишний дорад. Ина полосаи лишний, дидем? Ини полоса за счёти чӣ пайдо мешавад? Ctrl Z кардам дар корти. Неми полосаҳо за счёти оне ки мо дар ин иҷа перемещения кардем, ку баъд зазор додем за счёти ҳавоёя. Ай хеле полосаҳо шумо бояд дур бошем. Ира исправит кардан, просто кнопкаи Е қати удалить чон мекунему, заново начертить мекунем линияра. Вот так. Ctrl Z. Аз инҷо кнопкаи R. Просто по углу. И выбор дар шуд. Инашам инчунин. Кнопкаи R. Выбор по углу. Мондем дар. И ҳолатда уже деформация нест. Хоб, зазораи дарора сохтем, глоша сохтем, корпусои пеш буровардем, мисол 2 сантиметри. Вот так. И угловой вариант аст ко инора мебурем 20 мм. Барое ки планкҳо разделяющие зонаи даро ҳастанд, ё ҳатман бояд бошад. Чтобы ҳангоме ки ручкаи дар қати и дармо мисол бигирем ҳуй мешавад ку қати ручкаш синяя ось. Мақсад угловой точкаро қат мемӯзем. Яъне дара ҳуй кардем, мисол. ҳуй кардем, агар ки ручка дошта боша, мақсад ҳамин чизмон зарар мерасад. Вай планка набошад, зарараш мерасад. Ма за линия рафтам. Планкае ки мо ҳозир мондем, дар ин ҳолат намемонад ки ҳамин дармона қатъи дармон пересекатсия шавад. За счёти ҳамун чиз даро удар намехӯранд, наим намешаванд. Дальше сохтани қош монд. Қош яъне карнизи боло. Ай группаи даро мебурем. Мо чӣ кор карда метавонем, чтобы вақтмон эконом шавад? Ҳамин формае ки дара сохтем, ай ҳамин форма мо метавонем қош создавад кунем. Оварда мемонем, Ctrl C и удалить. Ай группа мебароем, Shift плюс V, форма дар ҷош истод. Дальше чӣ кор мекунем? Чӣ хеле ки мо форма ини байна калон кардем ку, и дафъ мо ҳамира майда мекунем. Ҳамон хел бо аз чап ба рост выделенияра мишкара пробеловал, мишкара мечиқем сар надода, кашиш метем ай чап ба рост и ҳарфи мехати поён мекунем. По синей оси. Мегирем, например, 14 мм. 14 мм ки кардем, аз ин формае ки ҳозир дорем ку, ин 65 буд ку, мо мебардорем 120 мм и по красной оси 80 мм. И расчёти высотаи қош монайда. Ба нигаҳ кунед. Вақте ки ман ҷои холигӣ дар ҳеҷ нестай ку, агар приблизит кунам, тези баъд приближение мешавад, мегзара меравад. Барое ки мо дар определённый зона монда приближение тием,
например, зонаи корпус, болои ҳамин корпусда меорем мишкараву баъд то метиҳем уже ориентир ҳамин корпуса мегирад. ҳангоми перемещенияро мамихел вақте мо ҷои холӣ да ҷиқ кидем, ҷои холӣ да то мехӯрад. А вақте мо болои корпуса ҷиқ кидем, определённый радиус под ҳамон болои корпус то мехӯрад. оварда мондем, коробка кардем и линияҳои лишнимонро убираем бо кнопкаи E. Инчунин ин линияро ҳарфи L висаташа мегирем 10 мм, ба пеш мебурем 2, боло мерем 5. баъд аз 5 рафтагимон мо уже метонем ки ҳарфи A-ро зер кунему аз нолевой точка қапиш дода формаи қош диҳем. Дидем ина ҳозир ман ини хевае кардистам қафо рафтест айда за шути оне ки то пушт рафтест. барои ҳамон шуморо мегӯм ки қатъан ҳамин углов ориентироваться кунем да мақсад. Пока ҳозираш да то омӯхта шуданд. Якта варианташа кардем. Дуюм вариант. И идем наверх. боло ва маҳкам мекунем. За шути ҳамин мо қоша сохтем. ин яке аз намуна ман импровизировать кардистам. шуморо ҳангоми сохтан импровизировать кунем ки ҳама вақт идеяи худтона дар тариқи ҳамин барнома ва площадкада тонем да. 5 сантиметр дарун, пасини оси и линияро маҳкам мекунем. дальше мо хати шумо роҳи ҳамин барои инструменти веденияро создават мекунем. Якта дидена аз бех омадам то и угла по красной оси то беха мақсад то даруни инҷара, баъдан боз зелёный ось то и угла. Вот так. ҳамаро ки сохтем. ҳозир агар мо якта выбор кунем мумкин запутаться шавем. барои чӣ кор мекунем? 3-4 бор болои блуда мечиқем, ҳамаш выбор мешавад. Шифта зер карда сар наметиҳем. 2 бор болои блуда тез мечиқем ки отменит шавад. дидеда? 1-2 1-2. ана ки инструмент веденияро мечиқем, баъд болои гул омада мо формаи қошмоно мегирем на ҳамин чиз. Вот так. формаи қош гирифта шуд. кухнирам сохтем мондем. Итак, анализировать мекунем. Чиро истифода бурдем? Қалам, прямоугольник, вдавить, втянуть, перемещение, копирование, смещение, инструменти ведения ва каме аз инструменти дуга. бо ҳамин инструментҳои простой мо мақсад ҳамин хел кухнии зебо сохта мондем. ин ҳоли саршавиша. дар оянда дарсҳо қин шудан мегиранд. вомехӯрем дар дарси оянда. то дидор. баъд як чи дигар бародаро, ай шумо ҳеч намеравад. лайк, подписка. ман хурсанд мешавам. дарсҳорам тез рафтан мегирам.